wasihlaba wasihlikisa isibaya sikababa singakahlali ngisho amankwenyana umbulali wethemba lingakabunjwa wagubha ithuna enhlizweni kaCwecwe kala noma esethi tshiyo sengivuthiwe wathi uvuthwe nini izinkomo zikababa zingakavuthwa walicwecwa lonke ithemba likaCwecwe ngonompumelelo umbulali wethemba lingakabunjwa nawe akasidlodlo ke sebephenye kwaze kwafela amapitikoti kuleli cala elivule ingubo langena lasembathisa lathula nephupho lengane kabuhlungu isikhombisa pho leli gazi eligeleza ngomlenze kaCwecwe lisezandleni zeni namadoda ngoba niyibonile iza imamba nayimema naqede nayifaka endlini manje niyakhala igwinya kwasanike manje konakele namadoda angazathi asesebenza kakhulu ngezithupha lapha enkondleni zokuxhumana asiniboni niphuma nigcwala italati ngempela kazikonakele phi lentshana namuhla obaba banjani laba sebegubha ithuna enhlizweni yengane kayizalayo ngempela ke ngazathi kazizalanga lesizulwane sabo lamathumbu buka uthisha inhloko onjani lona olahlekelwe inhloko uphuca ingane encane kangaka eyisusa phambi kwamahlo